MLA buat MDC Sohra, ubah Gavin Melim buat ubah Tito Starwelkhain, kilakan tui ke paidbah nong snong ke Kongthong. Bakin ïaklet ya mamno ya borok ke jingbakla, kenang ba karoi kapar apa snong kan yai be yai renti. Ya kane kita ki arngut ki nomik mar paidbah, kilong haba ai jingkran, haka jingalang ba Profesor Rakesh Sinha, UMP ke Rajya Sabha, uan benpli ya ke jakali sabar paidbah haka tiga snong. Kita ki arngut ki nomik mat, kilaban juri ki paidbah bakim de banyabu unut sa. Ya ke bal adab, hari banyalong situli kenang baki ki jingtemu baro, ban wanrah karoi kapar hapo ketika snong kan urlong. Kilapan pau ban wanrah karoi kapar kadon kam ya kinong snong bandon ya ka jinges tu jingmut. Balat ya ka jinget tali ka jongpi. Amangnya so thu ang jingya lem tu jongi hamnya swapar the. Onda tu babet babian. Hisem barande ubrio dan baik ki jingbakla hamne hamte. Henry kan bah shibu bagian kelat no ya kita ke baro awat kanong ka jingsneng bagian beteng shu ya kita ke jingbakla Henry ke badan kam kalong ba ka bagian le nang ni syakmat nang bagian wanrah ya ka jingit teli hapo snong hapo tha na Kyntu ki pangkinong snong dan kam balat bangkuk ya ka jing soret ya teli mlong Kami nagalem ka jongpi pilay 3 minut kumkinaw siyang snong katno galalong ka jing sol sarong bapilayo ya kani ka jing itu tang naminta tang naga state ka jongi ya nega jella ka jongi hende ka jing itu habagi pek ya ka jingman kitorus ya kani ka thain ka jongi paushai kada bakane ka thain khar asnong ka jongi par kumjo ka snong Kongthong ka jongpi kade ka snong ka bapa tang hagani ka jella ka jongi Henry hakari berkeleng saudang kepertai. Nagalang ka jongang nasin ni kani kalat ban Kyntu jor ya pi iwe kopi ka jing soret ya trei rengkat ya telimlan namar ni anggut ya ka lawai ka pernai naga benta ikun kikti kijongi mani kerma bagai ke bagai dia akan ke pol pemerintah dah ngimben ka jingi teli ngang eskem bakam kita tang naga benta kani ke pol pemerintah Henry kan kita ru naga benta kalau we joki ko dikti joki ya shere kani kalat kani kabu opinion teli no nang ni sakmat ya ginu ki jingdungan ngin nagalang ka jongpi pinya peli iwe bat pinya teli mo knang baka burom kanang nagabenta kasnong kabai ka jongpi banggo penunsir ya pikir landa jaga snong kelakna ya begini pro jilid baro kelakna ya begini kita berada jamaah kiai wan beneran nagabenta karoi kapar jangga snong da thau kini di hat kibare kini di phone di jami kibare kidan kam ya kalai ka farman kidan kam ya skol kidan kam ya jangga sumar kidan kam shibon di development bagaimana hak na wero to haka ni kasi lawanna sa jini pili nan banyo ya kalai kapar